Oye nyame prekope oni size obi entumi mfa no ho ntoto no ma ne nye da oka na oyo ya mo akwa abaso nko bi Adom TV Badwam dwumadie no so news no ya wie na adwa de worship yi so maye oye nyame ono pe mfa no ntoto obi a ho da ate oni size na no ho nya onwanwa wanwini nipa to yem na onyini no abasa aseso no abe nipa oye ngwani dodo mene senior man Benjamin Asante da ko okodu krom dia o ka senior man maka senior man lela no akwa bi ono comedy quality social media tibi kwaro ko shigate bra senior man lela me ciao ka wiwe kura sa na ya tete di baby ana sa abadum pacho we are na soft kwachine soft chief me tete me ntoju me bad unfortunately sa adwum we no but the F major any man on the befa ho ntia bedu if you to boss I love you Lord oh Badwam was you know Sisi wine so all my life so oh I know Abadu that's all shut out but Abadu no I was no I na kai that was yeah chill be on the pay we don't go say me tell quantity words no you know odi kan ba bre o no man I love you Lord now tie sem no dey to so na for the end your mercies and the end all my life so good and I'm to watch on do you when you kiss you know what to e da nyame ase and na Wednesday eti Kenya na Wednesday onyame dia chain enti and na ben Tuesday and Tuesday eh me penta so person BT fasting no say me BT ade bi esi awurade nyakopon that's of course to na remain enti the camera man o share me kwesi na so dem o kan na dwe chairman camera maka yeah but two mirika kumanim baako sa na brabo no tie and Tuesday June 11 correct ya ko ni Badwam sunie yeah dimi kan o sit down pe o say papa that hotu ya na onko afara man the content sana you know ye danyame ase say o de na so a chen ensema wo do atweje o double cat am de bre man ho kwan afi ye the online be bro giri se fia man kwa aka cho de biada djumadi wo be wie no amen because apomuden nkomo ewom ye wo ahosepem nkomo wom ye wo eye agokansie nkomo wom ye wo asemidika and ye wo pensem ye wo health tips and maka apomuden nkomo e wo health tips no so iti wo be wie no na eye complete menu starters neba na fi main dish no na ba na we are sweet after meals no now dey penalty call na na okọ no ti se o ti si abonti za won the chest out so at yes any ebra no aseu nyame se until any mo sunye den and chill the whole day very important it here no amonso na mo se Dr. Baumia wako chira blasta ati nkugo no ona ni kuya se sa na adwene wo man Ghana mu a you know aye bibia wo hosa mana yesa na obi nya akuguduro church same na fan normal yes ya chichire o man how can we be one and then forge ahead to make sure say o man be develop to na ni kuya o ba to bread food Ghana ekosi akan na wo de wanya kura ma man mu mpanyimfo ni bi ni o man ho doko hye nkura ya now the anya asubesi ntia ye obi dia wo say enye papa. Let's think Ghana and let's build Ghana. And let me quote from the former president. The Ghana that me and you, that better Ghana na me no ye na ye hwehwe no. O ka we na ka me hu social media Lord in so party. Na ma Lord in so oh party do ko Lord your term. No no obi ai. Oh no ai obi. Me obi adako. No leading na na ko trans. Ai ya awurade nyako ka. Come down to see and say hey. Lord your term. I'm sure pay. Excellency. Lord yeah. And a wife pa I mean say and I'm making oh damn oh yeah they say I'm hey Baba Lodi the bala the glasses I watch them wow 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 oh hagi my man I say something but man say you what each anga in no matter daily guard on the pay the shots here kakaka the former man say here Godfrey Dami
dan a ono ne mpanyimfo atima pagya so man mpanyimfo bre so ana saa dan yo mo trim po so omo si the law house enti bia be kra attorney general na lawyer for ne ada mra ho nsem no dan kama bronze zuma akoma ko edu ana man panyin mahu so ne chief justice ya ma mijina tokonu attorney general Godfrey Ebo Adame na mahu se deputies ni bi so animu a asem tia wanya so makote ahomam se ne de dan no Godfrey Adame woni obusuafo ne wadwuma efo nyina meka abusuafo am che wono ne obi adwuma ebetimi akotena sa bia ho na modi mudwuma sonko kra nti edan ne so fo nyini e wa ha no sei Nana opens law house. I won't skip due process. Aside the boss house so. Dear fa, see this share to na kwa me bia ko pepepe de me ko bond trada like a fasting bia ba. Asantiman holds you in high esteem. Mampo hini to Baumia. Mampo hini eno ada ira Baumia share na pro ba so Asantiman tem. Ko share na mampo hini ba o say. Minana Asantiman tem hadie. Ye su from crowd. E dey news no crowd what kind. O say abakose mu no. E hihye mu na so na di kan a waba. Na wonye asantini no ato ne safe na no me ye. Nti na we kase. It was ye su from. Ti da no so de omo ho beta wachi. We wish you well in Anamuntu washasi ya wutu. Attorney General Godfrey Ebo Adame so akasa o say hey, digitalized law no e be improve mra ho sempa ne obi e ka digitalization hey o say o de ben o de fam mra ho a no mra so ho sem no peja na eden e peja ko eye enkan. The Daily Statesman say 10-story law house commission makawa sem da Ekufuado touts progress in judicial sector and asenya chefa mampohini komono we hold you in high esteem mampohini nanano anaka akire eye Dr. Mahmoud Bawumia. Daily Graphic corruption cases rule of natural justice will prevail Nana Adodanko Ekufuado enra okoma akwanya tia homam na yetime read the law house on no nsem bi odo tujan say hey atentene ne de debi eno awo me ma penso enioma e fa atentene ho eno a na begina enfa baabi fa benkum fa entwache bi ani ho nti Ghana for nhyɛ so use pulpits to preach peace to kujina apostolic empowerment na o preach here apostle Selassie die ukujina Methodist ukujina Presby ukujina papaya ani join and the assemblies makers body na mecho na o preach here uko oil dome Sam Kranshankra Royal House John o preach here Urai CGC call action coffee for Anglican all other charismatic churches baby obinya platform bia say muslimini o ka onyame asema na Muhammad wasem no e hono fakasum bie wonsem asema hia pa o nya ho na obekire onyame kalazi o yikire oni de obegina ho na obedi nkunu na de obedi na yaso na ba kwa so akonya no na ba kwa so na tibutu so ana mo ye hwe na say dabi emfa asumdwe mba yem preacher asumdwe esene mankoyi enim hanso and this amanyoko na no no munya 32 years 32 years over there amanyoko ketwa 32 years and afi ye maame Professor Opoku Agyeman o say hey oh my Ghana I say exactly factory settings because baby oh my Ghana be gina no si ansa nko ne anya factory settings am bia kra na afi ye pia ne ye kono because baby be deeper as oh my Ghana and ya Professor say there be ye budichi ye kwhye dichi mu aso anesa Ghana Black Stars and I me ye share two amedam kroma me kona unim ye ndada lamentations ni busuefo kasa no nkuguo kasa nyoma ensem fata nyoma tantan mo fa nchema no pay ye say kan coach onya de ye kan e Black Stars we dey agye gu ne papa ye say kan bibia eni bibia kasa sa so ye de ko show nsa se ko bo a over teso sa within seconds o ma conclude 2-1 into the Black Stars free world cup 2 seconds na no pap na o do ko show obi o mali no obi so yes ka Mrs. Kakracha o de office normal ya kan ya read the day by nams are you by ya read now I really don't pay na e no pa tepa
Hey boy when you oye bruta. Hey boy when no in the free black. I boy jam Ghana for na. Yina. Just Yina. And the pe kwa de binimu se mo sa kaka. Hey na bodo mo with you. Na party no ho ya no yini na yeden. Party na no yini na yeden. O timi mo boss say o bo abroche de na mo me hene pam no. Obi so na asme no ka say de ahofo de bobo na. Hey na bodo mo kasa o. Oh. Amena so. Ebe no turu mo ase di be bia na. Ya de be si ase de. Amena so, adomonline.com so IGP owo Nigeria. Sa emayiwe Ghana ni FIBA. Do ko yira o de FIBA. Oh de FIBA. Me yonko pa sister o. Oh sir. Omudika, in fact me the omudika crack catch that I say member announcement again the kono. Omuso omko party bi o say den na say. Eti etiti fa so say no. Say the who body na ewie no. Nti ho asem ene che say the one krata no so de aba news no mo so ye de aba nti no. Wo ba Adom online ana wa waje bratna se wa kenkan e de amaye. Ye da se papa ma menchia me papa da Tony. Waba Chicago. You so ochia won so. Unya mre nso a na ye atena se. Na fusu kakra. O say na fusu. Ono e TikTok ba wo de mo do se. So the obi gina machi bless him no. Eh ye sia. Na wo da Tony age no wo de ene. Ye si ye be si wo bakeka no ye ko ye nyanko sa ye ko mama ma wo de didi so ankasa. Na gudio mo nsem right at the beba na fe health tips so aba pre eclampsia. Yes, row number 1. I de ma apemfo e consider do no nti yes row ko hospital ko o ANC ni en check sa na ma ni hu bia ni akiri na fe ye wi a ahosepen so beba mamboatma na nkomo bi oho asemidi ka beba na fe chairman so aginadwa na mfensempensem mu akoso koso amu afidie no na ha yedase